E te iwi aha ko te maha o ngā pukapuka kua tuhia mo te tiriti o Waitangi, e mea te ana ko te pukapuka nā Malcolm Mulholland rāua ko Veronica Tāwhai I whakarite, he momo kārea no kia kitea. Ka whakarewa hia ke te pukapuka Weeping Waters ki roto o Waitangi, hei whakanui I te kotahi rau e whitu tekau tau o te tiriti. He pukapuka kātahi anō ka puta I te mihini, kaore anō kia kitea e te ao, pērā me ngā kōrero o roto. Everything from wiping the slate clean and having a look at what a constitution means to us as Māori, through to tinkering with the system as it stands now. Te kaumā waru ngā kaituku kōrero mo te pukapuka Weeping Waters, he ingoa I takea mai I te kupu Waitangi. Ko tōna kaupapa he arotake I te hāngai o te tiriti, I a tātou e kainamu ana ki te arotake a te kāwanatanga, I te wāhi ki te tiriti I roto I a tātou ture. In the past, I think we've had a tendency to think about Parliament as it stands now in the Westminster system and how we might be able to change that in order to meet our own needs. And I think that this book signals a departure from that mode of thinking. Ko tēnei te wā tuatahi, kua tuhia he pukapuka pēnei I tēnei konei nā mo te tirohanga o ngai tātou mo tēnei me te Constitution. He pairawa atu te nuinga o ngā kōrero o roto. Ko etahi o ngā kaupapa kōrero ka tirohia whānuitia ki roto I te pukapuka nei, ko te hāngai o te tiriti ki te hāhi, ki te kiingitanga Māori, me ngā whakaaro o etahi iwi kua tau kē ā rātau kreme. He paitunu ngā whakaaro hau o roto, hei āwhina I ngā iwi pēnei tō tāua, I a Ngāti Kahungulu, e pōkai kaha tonu ana ki te whai I taua huarahi. Hei te rā horo I ara te rā o Waitangi, whakarewa hia ai te pukapuka nei. Ki ngi kiri ona, te karere.